May kayo mo tinabaw. Isturbo kayo ti pa naturong may. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmatoraw. Kita pa ayan no nakangangaak. Tilamad madlaw yung may. Pati init pagaburidwan niyo. Kabaybayan niyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyoya. Pwede mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dito po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biyag, ag progreso! Kastala ti biyag! Kat ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti panaggayem ag gibos, no ti pasensya ket maibos. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Ay! Ay na! Bagbagay ko to'y intan mo asandal ka. Best friend, indang. Ang yaman na, no magustuhan, best friend. Impaw itay anak ko nga ada ijay Hawaii dayta. Ay, kasta aya. Ay, nagsaya at kaagayim kan kumarik. Indang. Man-manon ti kaskan ka. Ay, saan ako na makasapol iti kaskan ka, best friend. Ay, maarakop ka, mare. Ay, naagyaman ak. Ay na, di ka agyam-yaman. Taadon to pa'y ti sumaruno maray. Ay na, nagmayaten. Ay, kaano nga'y maray? Intun agpaw ito manen ti anak ko, best friend iseng. Ay na, best friend. Agyamanak, tada ka agayam ko. Ala, ni daytoy. Sakit di ti rumbeng nga agyaman. Tauray sa anak ang makakita kat kayat naklatagayam. Ay na, saan atubang day ta kinabulsak mo, maray? Uray, asino kapay? Gayam kan tulata. Kasta akmet kan kamara. Ay, un gayam, maray. Ada kwartam? Ay adamot. Apay ayamaray. Ay mabalin anayon nam tay utang kaw. Ay mano ayamaray. Uray limagasot laang, mariindang. Pagpuunak laang. Pagpuunam itay. Pagpuunak ko maiti ilakok abawang kan sibuyas. Naimbag lang nga, i-displek ijay sangot ti balay. Sige, mabiit laang taikan ka mari isaing. Ay, thank you, mariindang. Papanamanan, iseng. Ay, nadamagang palaang mat. As usual, Mapan ka man makitong itain? Ay na, baliksan na palaang mat. In ka man isugalan, talimagasot nga inutag maon? Kunam apagpuunam. Ay kat isumat. Pagpuunak iti sugal, saltak lakay. Ay, unay kan aya, iseng. Adon ti utang mo, ijay gayem mo. Di ka lagbain, utang ka nga utang, ngem di ka matla makabaybaya din. Ay na, adumatlat kwarta jay gayem ko abakat. Di naktusingiran day jay, takas lakabsat nak. Wen ngem imposible asaan amaumat ay jay. Ay saan lakay? Napatag akon itibiyag jay gayem ko. Syakla ang ti best friend na. Tasyaklat makaanos amang kuy-kuyog kan kwa na. No kasjay nga na papanan na. Ay, sos, bakit? Di mo may bagaday ta. Taad da pagsasao ako na. Ti panaggayam ket agibos. No ti pasensya ket maibos. No, iti daduma. Angam na da kami.
nilaeng patay ti mamagsina ka na kami saltag. Naa. Mark my word! Ah, hello, best friend? Anyat ko best friend. Ah, awan. Nakatugaw diti kusina, tagpampanunot ak manuanyat lutuwag apangaldawan. Rumwarta. Ha? Papananta, best friend. Intamangan itirwar. Ilibre ka. Ha? Agpaysaw, best friend. Wen, nala agrubot kan, tadagasan ka. Ay na. Agkutsi tamanan, best friend. Wen, tanagsublim tay driver ko. Ay sige nga raw tagdigusak. Tapno na bang luakmat ang aglogan iti kotsem, best friend. Sige nga raday. Basta dagasan ka no madamdama. Bye! Bye, best friend. Ay na, agawak tagdigos, tagrubatak adagos. Ay, itrit nak mananjay galantay, agayam ko. Kuyugan kayo, nanang. Ay saanen, runa anak ko. Ada ni antim nga iseng, iso ti kadwa. Aganad kayo nga rod, Wen, di ka madanagan. Kan may sa adamot ni istong a driver. Di nakmat siguro baybay-an no bilang laeng. O sige, tabilinat manan ni Mang Estong, nanang. Ay, anya ngay indang. Rumwartan dito yung restaurant. Wen, iseng. Ay na, nakaginawa akpay anapan iti comfort room. Nay, ayan tay driver mon, best friend. Pinagawid ko. Tasukunan na pa'y niruna no madamdama. Ay, kasta aya. Ag taksi tanton nga agawid no madamdama. Iseng. Ay, sayang. May-mayat kumamot lang no agkutsita. Angam ala, saan abalin Ala, si kanti agbayad itikin nan ta iseng. Taintapay agpasyar ijay mall. Ha? Ay, siyak tagbayad. Indang. Di kayat ko asawan. Si kanti mangala iti wallet ko iti pagbayad ta. Ay, kunak no siyak itayan tagbayad. Ay, sapay awan kwarta. Adto iti wallet ko. Ay, manungay ti alaak, best friend. Ay, tay nga ribon Ay, okay. Nagado ti kwartana. Pasig asag sa sangaribo ti karga to'y walit na. Ala, best friend. Ayabamon ti waiter. Tadamagam ti bayadan ta. Ay, una yan. Nagpuskol to'y kwartanan. Iseng? Ay, wan indang. Ay, kisayak man iti sangaribo na ito'y. Ay, di naman siguro madlawin. Aday ta. Adto yan tiwalit mo, indang. Sangaribo lat inalak, Adtoy, rikna maray. May sa asangaribo na itay. Uwan ka di. Ay na, saan kamot apagpampanunutan iti dakes kaet? Amok na saya at kaatao, best friend. Ay, agyaman ak, best friend. Sige, taaya ba akong ti waiter? Damagag, numano ti bayadan ta. Waiter! Ala, sumrakan, indan. Nagyaman ak iseng. Ditoy! Ay, dito tayan ti sofa. Saan at ila turturungam, best friend. Ay, sorry, best friend.
Jak ngamin kabisado to'y balaya. Ditoy, agtugaw ka. Ayabak ni Saltek, tayo supay lati kasarita, muwan. Adda ka di aramidam. Agluto ak, indang. Ay, katulungan kan Ay saanen? Ay basta agtugaw kalat taditan, best friend. Saltek, romwara. Nay, papanamanin. Kasanaon ni Indang, panawam dito balay. Ay agsubli ak matlaad agaws. Adala sabtek biit, taala ak tay order ko. Order mo nga. Ay, basta. Ay, manakibiyang kaalaklakayan. Basta kasarsaritan palaang ni Indang. Apay, Marindang. Awan ka din posibilidad na nga agsublit ti sigod apa nagkitam. Adda kabsat. Sa anak met ato taliblind ket. Ah? Nalingdan laeng iti katarak dagiti matak. Ururayek laeng ti aldaw. Kinapudno na. Naischedulean ti panakaopera dagiti matak. Ah, kastaya. Kuyugan daktaw dagiti anak ko. Ta ipaagas dak. Aya? Ay mayat nga rod Maikat to nga roden ati katarak dagiti matam. Makakita kanton, kabsat. Wen kabsat. Ngampang nga asim Tadi mo ibagbagakin ni Iseng. Takayat ko sorpresaan ti gayem ko. Awan problema, kabsat. Wen, jak to ibagbaga iti asawa. Manaw ti karat na daytay. Tinkarat ko nakmat nana. Napintas daytan. Bagay yu dayta kwintas. Ay na, nagmayat nga agpaysa. Sige, ala kaun. Apay, awan tawarnan. Awanin nana. Sagad daytan. Sangaribo lang. Sige nga rod. Di ka pa'y agpatawar, mate. Ala ak nga rodan. Daytoy, tibayad ko. Anya, agabrod ka, indang. Agsubli akmet laeng best friend. Ay na, apay ngay apanawan nak best friend. Agsubli ako nakmet. Ipasyardak la kano ti anak ko ijay abroad. Agsubli akmet laad agos. Ay, urayan ka Kan, di mo liwayan ti umawag kanya, Kwan. Ay, Wan, sukat ak kumatay silpon ko iti touchscreen. Ang awan mat igatang ko, best friend. Nagtangken nga, men. Nasakit ti tangan nga ag-text no ko, Igatangan kanto iti touchscreen mo. Taag Facebook tanto. Ay, agpaysaw. Nalaman nga rod. Ang, kasanod to ti panagpauit mo nga'y nobelang. Nobelang. Umutang aktugan ka. Ay, nalakalaang dayta, best friend. Madanagan anak ko. Ay na, di ka agdandanag, nanang. Kabaalan nyo dayta. Relax ka dilaan. Anak ko. Basta relax kayo, relax yu ti bagiyo. Tainton bigat, maopera kayon. Just kimat na iti asilpon. Jak mo akalikutan. Seng! Ay, Anya pagkaaburidwan di taya. ay dahito yung mag-touchscreen a cellphone ka. Hmm. Ay, jakmat mo ako dyan. Kan jakmat mo ti ag Facebook. Na, Kasano nga yung makontak ko ni Indang. apay, awan kwarta maon, iso nga aburito ka. Ay, agtal na ka man, mate. Basta agsaw ka, kwarta ti ibagbagam.
ket pudno mait. Apay, di mo aklonen? Ako kwarta amlaeng ni Indang. Agtal na ka man. Tila ibagbagam. Inton adda makangegan ka. Ay na, iseng, amukan. Mabasak amin agaraw mo. Ultimo pa nagbusingar taagong mo. Ket mabasak. Ay, agtal na ka. Agpakalaing ka man, ako nak. No awan kwarta ni Indang. Pache, makayat mo agayam dayjay. Kwarta na lat al-almadem. Ay, sa anak nga agutang, no inaldaw ngay kan nakiti kwarta. Naay, kasanaw nga ikan ka, ket isugal mo mait. Ay, uray ta mga bakmat no maminsan. Maminsan ang mga baka. Ngam, maminsyammet ang maabak ka, danga. Ha? Sao ka man la asaan? Kas ka man la babain ako nak. Na. Sumanao ka, saltak. Kaya't kalaeng apalagipan, iseng. Nay, ulitek manenti kanayon kung ibagakin ka. Ti panaggayam, aggibaos, no ti pasensya, ket maibaos. Tandaan am dayta. Ay na! Ay gayam! Ay ada ka gayaman! Ay nakailukan! Sobrakan, iseng. Ay na! Ada ka dito o nagtibalayaw. Ang nakasunglasses ka pailaan. Wan, best friend. Nakairwamak mo't ngaminon. O anya, rumorta ka day? Wan, intamangan itirwar. Taawan na luto dito ibalay. Oo, agbayad tan. Tamapantapay ag shopping ijay mall. Ha? Ay na! Ay nagsaya atay. Ag shopping tapay gayam. Wan, ising. At diti wallet ka. Si kanti agbayad. Mga lakalatan iti karga ti wallet ko, iti pagbayad ta. Sige, best friend. Nagaduman ti kwartana. Pasig asag sa sangaribo. Ay na. Nagpuskol ti wallet na. Ay, hey. Kisayak maninday taoy. Anay kon 5,000 ti alaak. Anday ta. Ato yan ti wallet mo, best friend. 5,000 lat inalakwan. Sublem ti kwartak, isay. Ha? Anay, awan mo tinalak, best friend. Ala, 5,000 la talaga. Mabit lang tay katak ti shades ko. Ha? Oh, antay ta. Naglawag ti ebidensya, ising. Putam ti kwartak. Ha? Makakita kan? Indang? Wan, nagatapak iden at takawan nak ising. Ngam inyaw awan ko lang. Taamangan ko nak no nagkamali akla ang iti panagbilang. Ngam ita, napanagnak akong tanakita kun amismo. Katpudno gayam. Imbilang kan asaan asab sa balikanyak. Awan Apolos ti pinabayadak itinagadon nga utang mo kanyak. Kabailan nakgayam alukon. Mananggun daway kagayam agayam ising. Sorry. Indang best friend. Jak ingagara. Ladingitak ising. Ngam na panagnakak. Kwarta laeng ti kayat mo. Iso anak igayam ka kanyak. Idarom ka ising. Saltek lakay. Kasano day tuyan. Idaromnak ni Indang.
Ay, kat makaamo ka itibiyag mo abakbakutan. Namin ano met abinagbagaan ka. Ngam awan dengdenggam. Iso asang wom dayta. Ha, anya nga, di hostaw, ti kanayon ko nga ibagakin ka iday. Ha, ti panaggayam, agibos, no ti pasensya, kat may bos. Ha, Pagbababawyak ti inaramid ka, lakay. Nakaamiri siya kan. wen, nakamiris kan, iseng. Ngem, naladawan ti amin. Indarumdakan. Ditan gagayem ti naggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti panaggayem aggibos no ti pasensya ket maibus. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti Biag! Insurat ken iti direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti Biag! Agyaman kami itingkay panagdengeg.